United Democratic Party ni kesngi kalajit yo ba Dieter Starwell Khain MDC jong kesora kum General Secretary bathamai jong kaseng ya kani karai la shima kejingalang jong ke Central Executive Committee jong UDP ke balapan long ha office tray kam jong kaseng ha Boys Road lai mukra Tasing don ka CEC jong ka party but idon ka tu ada tinggi kam ki bagi lekran party member kita poi bah khot ka delegates baro ngene yo la bagi ka tu ana tli kam bat ka ba nikong bat ka ba konsan ka long ban jet ya tin sekretari jong ka party bat ni suplement da ka we ka su da ka we ka jing ai jumut la ya menjor lang ka kateng ba titas khan kumputin sekretari mai jong UDP kata kalau ka rai ke bagi nation CC apa dia begini kan kalian minister fikiran nama kalian CC ha meeting kalau ada jeng penskau nan apa man ring so kam diga platform ba di dunia kan jadi saja la shim bagi la note yaki kan jing ai jumut ke jing pau tu ki de rim na de shu yang kejonga ka pau ka jing ai khuble ya ka Central Executive Committee ka bala ibit ban khamti hanga ya ka ni ka kam General Secretary joka party te na kalian kejungi kalong ba tama kalian jonga seperti tonghi kalong ba kumno ban penklanya ke parti nang iskman bar kumjo ru ban continue lalu ban nang beteng ya kata kam kom General Secretary ya ka ba kaladan ga jing duko hakini ki kendiat benai ki beladap adin jing resign no jong General Secretary barim jungi ba jemino mako den rengi kermen ba mentapat nang iskman hadin bangilai kendu yaki Presiden Sekretari mentara sengi dan di distrik di Boper ilayo ya banyak beliau jumut bat ngakermen ba nangi syahmat inang la ban pentelun ni kakam aga ban penklain ya ke parti bat kamtam lu ban kandon kajing ya dei ka kajing ya rekam ka ba khamjan susu apdeng ki nomi khmat ki jungi bat ka parti em ha kajing sisa nagaliang ka jungi kabakongsan kalong haki konsumsi ki badan ni ki nomi khmat kabamad ki badan ni ki MLA MDC kamad ka parti ka don kata ka jing ong ba itu tang population kata kam arai segi konsumsi ki bagi job ten rai haki konsumsi pat ki bom job hi ka don ka jing kandidat namar bagi bepli gitu ki kandidat ki jongi ha bagi job election kalong ka ba bahaya ki ban ya kontak sa bat ki patba barok san senam Lehoi hatung hateng le si kala bandon. Henry nang ni syukwat pat kai ke bakong ke parti ngin le kalong ba gila don ya ki action plan ki bangi penkre kalong ba wat haki tu ki konsensi ki bangi don long ni madro na kalian ke parti ke bod ngin ya le iban wanra ya ka jige de ke bejan apa deng ki grassroots bat ki mengelam tu ke parti haki tu ki